Amahoro y'Imana abane namwe mwese abadukurikiye aho muherereye aho ariho hose. Reka rero turebe amakuru agezweho muri aya masaha, aho tugiye kureba amakuru agaruka ku Rwanda nyine kuri guverinoma nshya yashyizweho na nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba Perezida w'u Rwanda. Benshi rero bategerezanyije amatsiko kumenya abaminisitiri bashya bari buze muri iyi guverinoma ndetse n'abandi bagomba kongera kugirirwa icyizere bagakomeza inshingano bakubaka urwababyaye. Rero reka turebe ibyo wamenya ku barimo Habimana Dominique wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse na Dogiteri Arakwiye Bernadette wagizwe minisitiri w'ibidukikije asimbuye Uwamariya Valentine kuri uyu mwanya nyine wa minisitiri w'ibidukikije. Perezida Paul Kagame yashyizeho abagize guverinoma nshya iyobowe na minisitiri w'intebe mushya Dogiteri Nsengiyumva Justin wasimbuye Dogiteri Ngirente Edouard. Barimo Habimana rero Dominique wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asimbuye Dogiteri Patrice Mugenzi na Dogiteri Bernadette Arakwiye wasimbuye Dogiteri Valentine Uwamariya muri minisiteri y'ibidukikije nk'uko nari nabivuze. Iyi guverinoma rero nshya yatangajwe ku wa 24 Nyakanga 2025. Nta mpinduka nyinshi zagaragayemo kuko uretse abaminisitiri babiri bashya barimo n'abanyamabanga ba leta babiri bashya barimo Uwihanganye Jean de Dieu winjiye muri minisiteri y'ibikorwa remezo na Dr Tresphore Ndabamenye wagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi. Habimana rero wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asimbuye Dogiteri Mugenzi Patrice, Dr Arakwiye akagirwa minisitiri w'ibidukikije asimbuye Dogiteri Uwamariya Valentine. Habimana rero yari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rihuza inzego z'ibanze n'umujyi wa Kigali. Iryo shyirahamwe rikaba ryitwa Rariga. Kuva rero muri Kamena 2024 yayoboraga iri shyirahamwe. Mbere yo kujya muri Rariga yakoreye mu kigo cy'Abasuwisi gishinzwe iterambere n'imikoranire imyaka 6 kuva muri 2018. Kuva 2013 kugeza 2015 yakoze mu kigo GIZ cy'Abadage nk'impuguke ashinzwe uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa, aho yari ashinzwe gukorana n'imiryango itari iya leta, gutanga ubujyanama ku bafatanyabikorwa, guhanga udushya. Kuva mu mwaka wa 2016 kugeza 2018 yakoze muri GIZ Rwanda nk'umujyanama mukuru mu bijyanye n'imiyoborere ishingiye ku muturage. Muri izo nshingano yakoranye bya hafi n'imiryango itari iya leta, inzego z'ibanze n'ibigo bya leta bitandukanye. Yagize uruhare rukomeye mu bufatanye bwahuje inzego za guverinoma z'igihugu zitandukanye, abaterankunga, sosiyete sivile, atanga umusanzu mu biganiro byo ku rwego rw'igihugu n'akarere muri gahunda mpuzamahanga nk'intego z'iterambere rirambye. Mu gihe ubukungu bw'ibihugu byinshi bwari bwarahungabanyijwe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19, Habimana yateguye anayobora imishinga yo gushyigikira ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda, muri DRC n'u Burundi. Habimana kandi ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ubimazemo imyaka irenga 10. Yahanze indirimbo zirimo Njyewe na Yesu, Umunyarwanda, Icyiza gitsinda ikibi, Ndagukunda, New Generation,
imirimo itangaje, narababariwe, izina rizima. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu bijyanye n'iterambere yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda n'indi mu bijyanye no gukemura amakimbirane yakuye muri Geneva Graduate Institute mu Busuwisi. Reka rero dukomereze ku bindi wamenya kuri Dogiteri Bernadette Arakwiye wagizwe Minisitiri w'Ibidukikije. Uyu muminisitiri yari amaze imyaka 9 akorera muri World Resource Institute WRI. Iki kikaba ari ikigo mpuzamahanga gishinzwe kubungabunga ibidukikije. Kuva muri 2023 yari umuyobozi muri WRI ushinzwe imishinga yo kuzahura ubutaka bwangiritse muri Afurika. Mbere yo kujya muri WRI yakoze ubushakashatsi butandukanye ku butaka bwo muri Afurika akorana n'ikigo Conservation International kibungabunga ibidukikije. Yanabaye kandi umushakashatsi wungirije mu kigo Diana Fossey Gorilla Fund International cyita ku buzima bw'ingagi zo mu birunga mu Rwanda. Afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bumenyi bw'isi yakuye muri Kaminuza ya Clark muri Amerika. Iy'icyiciro kandi cya gatatu mu bijyanye n'ibidukikije yakuye muri Antioch University ishami rya New England. Reka kandi dukomereze kuri Uwihanganye Jean de Dieu yasubiye muri guverinoma we. Uyu Uwihanganye Jean de Dieu yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Uyu mugabo yari ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore. Izi zikaba ari inshingano yahawe ku wa 15 Nyakanga 2019. Mbere yaho yari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubwikorezi muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo kuva ku wa 30 Kanama 2017. Hari nyuma y'imyaka mike ari umuyobozi mu kigo gikora iby'ubwubatsi NPD Kotrako ashinzwe gutegura imishinga n'iterambere. Afite impamyabushobozi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye no gucunga imishinga minini y'ubwubatsi yakuye muri Kaminuza ya Manchester mu Bwongereza. Yabonye muri 2013. Uwihanganye Jean de Dieu yakoreye igihe kinini Radio Salus ndetse na Radio 10. Agitangira gukora ibijyanye n'ubwubatsi yabibangikanyaga no kwigisha muri Kaminuza ya Inulac. Muri 2019 mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda, Uwihanganye yavuze ko urugendo muri guverinoma rwari rukomeye cyane kuko atari yaragize ahandi ayobora ku rwego nk'urwo, kuko yabaga mu mirimo yo gukora imihanda n'ibindi. Ngayo nguko rero ibyo wamenya ku bayobozi bashya binjiye muri guverinoma nshya yashyizweho na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, yatangajwe kuri uyu wa 24 Nyakanga 2025. Rero iyi guverinoma twabonye ko nta mpinduka nyinshi zagaragayemo, kuko uretse abaminisitiri 2 bashya harimo n'abanyamabanga ba leta 2 bashya twabonye amazina yabo, nta bandi bashya baje muri iyi guverinoma. Ndabashimiye cyane rero. Iyi yari Soko Media. Reka amakuru mbabwire yuko arakagaruka. Ndabakunda cyane. Imana ibarinde.